Umaykan abalayan, ipapastati agsalan. Ganggayan ta, panagsala, dagiti anak ta. Kararagsakan, aldaw anay sang sangayan. Dua a puso ingdan agmay-maysa. Abalayan, abalayan, di kan tukat mauman. Mangbagbaga kadagiti anak ta, agpaay ngaranyag amasakbayan da. Dagiti anak ta, iso dati namnama, naragsaken na talina, nabungbunga a pamilya. Denggem anong anyan anak wataskan, maguyugoy liknak, nuisem mo't may matanga. Rigat, tuo, pipusuket maawan, sikawan sa bali, nanak pagraywan. Di mo kunain na tuy, ayat manipulbo, siksikat, pagduyusan day tuy, riknak ng puso. Tuy ayat kuwala pate, agnanayon indet tanim, sana bareng-bareng natalingin. Isem mapakabiyaga, amurmuray dagito'y mata,ganisut makaagas, mangyuliwat tuy kaunggan. Isem maduti sa wena, ada isem mamakagura, ada isem maray awen na ka, kaya isem mang pagustukin ka. Uray adaming kanya karigat, uray painuag pupong tuta, uray painuag paspasog nuda, noyas man nakriknak mapagmaya. Isem, isem, umisem ka man biyag ko, lawlawagam man tuy barupong ko. Kaisem mo, isut mangay ayo, day tuy pusok ngapnuan tilimdo. Sa pule, adayo launay ngemgu tigute. Tano siyak tay kunam, ay di ka, dua-dua entas sikan tulay, inak ay ayaten. Amanong tay kayar arika, tas may sa asabong adipay nagkukurang. Tay kayat arigam, kas may sa asabong akababangluan. Inkan puro sentada, ito'y dakunap, ketay wanag ko, adi malasanas.
man uinas kain ka kadmang ritina kadagitoy ngaun unoy ken ka agumaw gawawa amwen nga tuy ayat rimusin gapuken ka tasika awan sa bali inayawaman daytoy rikunya apay apay day tanaken agmayeng tasmang dua-dua wenno impagarusa arab rabaken ka saan biag ko unasin dayta dua-duang taawanen ti ay ayatek no dilaeng siksika kastoy man gayam ti agaya daytoy alubong anyan adayab di kaunggan anyan aragsak tuok ti biag ket malipat Sipot idin siya ti nagaya daytoy alubong anyan asanta kasman apag bukan arosas mangtadresa toy kararungan sikaken siya inta aging nayat daytatramen ragsak ti bibiyag ti problema inta malipat no sikaken siya ket aging nayat naragsak ti biag ken kasasad yakamaten tay panagkakapsat anyan apintas anyan aragsak no sikaken siya ket agayan ayat ayaten dayawen ken ilagaw amin nakakapsat nga adat ito'y abiyag ket no kastoy tiintay amin ipamatma liwliwadi agresak ragsak adin tumarsak ayaten dayawen ken ilaga amin nakakapsat nga adat ito'y abiyag ket no kastoy tiintay amin ipamatmat liwliwadi agresak ragsak adin tumarsak liwliwadi agresak ragsak adin tumarsak Bambantay turturot ti ayan kabalyo ken daga ti kadwami